Rukundo Jasper kurwo mu cyaro cya Bugoro Nyakishenyo muri Rukungiri akaferwiba kandense twire mugumire okusiyo Claire Mwesugwa munywanuwe amzindukire bwayimaye imyaka miringwa kija natunga hamake 2015 narwo witinya kajemenija Nyakishenyo kushwerwayo nazara n'umushija wanje muri yogo mwaka umwana wo kubanza first born ayine imyaka 8 umuntu 2015 go mwaka 2019 nija nazara second born hata ine imyaka 6 ahagataho nija nagira henda ya rugamu hata ho nabanyemerizemo ko nahereze nija nho nabeninjereje y'abarongo ko najigizire umushija wanje yija yashasha kuyahereze kushasha ebiruhanga ninjira nico yayenzire umushija wanje yija yamutwaro mu kwezi kwa kabiri nagira nti rahango wantiro magara genseji erizoho mwago kugira ngo umene nyana yeshemeza kandi no muntu unakwateraho nkwatereho omushogu owundebera ryo musasine nakunare batine cyayine kirya ucikwasa kumiyamba abe cyanga basimire ruhanga abwakire amwesugwa okuba musamariyo murungi ngano ndabasima ntine bugarukiyo ndabasima okubuyira bakakwatera hari Jasper enshobegwa efakazi umuntu urijuke efuzi nefakazi kusima TV West Mnonga TV West yabare Mnonga mwebare management n'abandi bantu muyambira abantu binji mukwasira abantu binji ahabwo kuba mugenzere numukwata abantu enshoberwa hazababona ubuyambi mwebare TV West mwebare Mnonga management n'abakozi bayo ninyanda kubasima na nejenjo yimuru kureba hate yindumu nobundi abenta kagitahirete kacinjirwe ekombe kwabazica bishire kuzika kubizire barebenjo yinabindumu na nababana nyine nenda ryo mu mberambi buryo mwe yaye kwata kwato wibato we rubingo we umuraba buryo mwe yaye kwata banyombe kirinjo ahabwo kuba eco ricereka abasamariya abanyambabazi no manyo musamariya umunyambabazi umushije akago mu ihamba kuyagwiro mu ihamba umunyamurwa yarabaho no murevi yarabaho nangwa nabandi barabaho konka hija uwabatine kakwate nawe nangwa batine no buzari kuyarabireho yamushango mbizibu nke mwashanga mu Justin kandi yisha yamwihaho ababaraba bakashoma hamwe ahari buturuka SS Buhunga umuri Rukungiri gasha kwa Ben Muhozi.